National Highway 54 bualte le thual thu inkara leiminin kong ati pinawanga har sana thleng mek chungchanga voin ninga thariat sang ni somni panga khan Lunglei District Disaster Management Authority Chairman District Borsap Navnit Manchuan hetiang hian riatina achua bualte le thual thu leimin awangin khualzin tam takten har sanna antok meka leimin na mun he nimin nili thariat sang ni somni panga tlailam khan motor te LMV kaltang theitura then fai ni in khualzin tangkhang te zinga motor te LMV tamjok chu kaltlang tir anni leimin then fai na hi tho mek zel ani lai le kong an lai tlang zo nu lok voin ninga thariat sang ni somni panga chomhalam khan leimin na hmuna hian nasataka leimin aumbel awangin kong anho ping le a then fai na ngur taka tho chunjom zel ni ma se ruwa atlak chunjom reng awangin kong hi lai tlang thei alani lo helai leimin awanga khuazin tam tak antang khang le mitam takin harsanna antok hi District Administration chuan poi atitak zet ti asoya kong tlang tur hian theito pa na tho chunjom zelani ang ati leimin na mun hi lai tlang ani huna po leimin bel theina lai alatam le a fur lai ani awangin then fai na achak theilowa na thok tu te him na tur le chiat na dang thleng theilaka in ven tel angai awangin film khurangai le ani ati hediang hi bualte le thual thu konga kongpui din hmun ani ri awangin helai kong hi khualzin te tan zo ahim ri loti DC chuan asoya lunglei pialam longtlai sia ha district mi tele district dangatanga lunglei pialam kaltum titan sangaw lama kalri turin ngenna asiam ti asoya khualzin ten zom nge se tha ati thu le hei hi himna tan thil poimo tak ani thu lunglei DC chuan asoi